Bošnjačka nacionalna fondacija organizovala je u Sarajevu sesiju sa temom da li su Bošnjaci sigurni u Dejtonskom miru. Kako kaže organizatori, povod za ovu temu je učestalo zveckanje oružjem u medijima, odnosno mnoštvo analiza, komentara i ostalih tekstova koji najavljuju mogućnost novog rata na balkanskim prostorima. Posebna pažnja se posvetila bosansko-hercegovačkoj zbilji u kontekstu ove teme. Sve to je aktualizirano i represivnim akcijama velikosrpske policije prema bošnjačkim povratnicima. Dakle, htjeli smo postaviti neka otvorena pitanja, a to su pitanja da li su Bošnjaci jedini razoružani i nenaoružani narod u Evropi, da li Bošnjaci kao narod koji nosi iskustvo genocida mogu zaboraviti i mogu nemati reflekse spram svih ovih događanja, odnosno htjeli smo ostaviti ovo otvoreno pitanje sve dok se ne promijene odnosi u Bosni i Hercegovini, a koji danas umnogome podsjećaju na predvečerje genocidne agresije 1992. godine. Izlaganja učesnika sesije pokazala su opravdanost ovog skupa i odabira ove teme. Prisutan je strah, prisutna je velika doza nepovjerenja prema organima vlasti u kojima Bošnjaci ne participiraju u onome broju u kojem bi trebali da budu. Isto tako, informativna blokada je jedno veliko zlo koje nas pogađa. Mi nismo u stanju reći ono što mislimo, a s druge strane i naša djeca se školuju i obrazuju u kontekstu pjesama Samo da rata ne bude, dok sa druge strane vidimo šta se sprema i šta dolazi iza brda. Čestitam gospodinu Fatmiru Alspajiću koji je pionir i osnivač ovoga pokreta, a evo već danas vidimo da postoji konkretni prijedlozi da se taj rad u različitim fazama i konkretizuje i kanališe i usmjeri i da počne davati rezultate. Jedno pitanje koje se također prožimalo kroz ovu raspravu bilo je da li Bošnjaci mogu vjerovati oružanim snagama. Po meni odgovor na svako pitanje najispravniji jeste da mogu. Jer i onaj jedan hodžu kada je pitao da li mogu klanjati bez abdesta, ovaj je rekao subhanallah, ne može. Kaže ovaj kako ne može, ja klanjao. Dakle, sve je moguće, ali naivnost bosanska trebala bi da bude nemoguća. Naime, mentalitet triju naroda koji žive na ovim prostorima je takav da svugdje u svijetu se kaže spava kao jagnje, samo se kod Bošnjaka, Srba i Hrvata kaže spava kao zaklan. Koliko je genocid, odnosno koliko je popis stanovništva genocidan, u tolikoj mjeri su i Bošnjaci danas nesigurni u Dejtonskom miru. Koliko su sigurni, podsjetio bih samo Bošnjake na izjavu Momčila Krajišnika u kojoj je rekao naši preci su stigli do Drine i nisu mogli dalje. Mi smo evo prešli Drinu, a na našim pokoljenjima je da dovrši posao do kraja. Osim detektovanja stanja u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i Bošnjaci, uz ocjenu da je ono zabrinjavajuće i da liči u mnogim aspektima na rane 90. na ovom skupu su se čuli i konkretni odgovori na pitanja postavljena u uvodu tribine, ali i prijedlozi za popravljanje položaja bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Treba krenuti s temelja. Ja sam prvo za rekonstrukciju našeg obrazovnog sistema i da ove generacije koje dolaze uče svoju historiju ili povijest, da uče svoju književnost i da uče i ono drugo, tuđe što vrijedi. Ali prije svega da na prvom mjestu bude vraćanje dostojanstva, samopoštovanja i onoga nama koji je svojstven Bošnjacima. Ne na račun drugog, ne na uštrb drugog, nego u svoj korist. Ja predlažem da se svi Bošnjaci samoinicijativno organiziraju, da se počnu baviti sportom, da se učlanjuju u lovačka društva, da nabave oružje uz dozvolu, dakle da ne posjeduju nelegalno oružje, da nabave legalno svoje naoružanje, da budu spremni u svakoj situaciji i da ne vjeruju naivno niti bošnjačkim političarima, niti Evropskoj uniji i zajednici koja bi eventualno mogla da nas sačuva, ali pitanje je da li bi. Organizatori sesije najavljuju kontinuirano održavanje ovakvih skupova u budućnosti. Tvrde da postoji sijaset razloga da ona postane redovna. Ono što je zaključak ove druge sesije jeste da valja nastaviti razgovarati na ove teme, tim prije što politička i akademska elita u Bošnjaka nemaju sluha za ova otvorena pitanja. Što znači, pitanje je tim dramatičnije zato što nema odgovora i što nema solidarnosti od strane, kažem, bošnjačke političke i akademske elite spram svih ovih događanja. Reklo bi se, nema svijesti.
Prema tome, naša je obaveza da i dalje u okviru Bošnjačke nacionalne fondacije postavljamo ona pitanja za koje dejtonski poredak nema senzibiliteta ili nema jednostavno snage da se uhvati u koštac sa onim što bi jedno demokratsko i slobodno društvo moralo raspravljati. Ovo je druga javna rasprava u organizaciji Bošnjačke nacionalne fondacije, a njen organizator i moderator je Fatmir Alispahić. Kao i na prvom skupu i ovog puta bilo je mnoštvo prisutnih diskusija, sugestija i prijedloga. Sve ovo skup čini svojevrsnim demokratskim i intelektualnim forumom koji ima perspektivu i kapacitet da bude ozbiljan činilac bosansko-hercegovačke zbilje.